Senator wa Meru jawe Honorable Mithika Linturi noritie a Meru baumire na bamugwatie ngugi ya oversight ya gutega ngugi cia county uria ikuritwa na bagacoka bamwira nate ikurito kathana ikurito bwega kana itikurito bwega. Ngwe ya oversight ntemiomba ninkano lazima bwantethia ntu betu bwe tayari ontethia nderiwa unonto senator to mwana ngabano nondo ngabana na mbeca cia kuthiuruka kaunti yonde cikebinana ake kumakiregana uria gukuonania billion cia mbeca igacokwo turi carikaire ate absorption rate kana thirikari yetu ya kaunti ya Meru inenkerwa mbeca ikaremwo utumira mwaka ukathira 2017-2018 yatumire only 25%. 2018-2019 mweri yoka thira that in June by half of the year batumire 8%. 8.8%. Nde muntu ondon ndo madhabu ibongo bwera na toto toteba irasi otiemo akoro asiara mwana atije bwa onkia wale ama urongo turenda manto antobeto yete puka ora chwani mbithe na to eria ramba kwanya rekende kana kunyua untugonge no ntobaina irasi tuna sawa